Dok gledamo djecu, čije praznične uspomene iz djetinjstva tek nastaju, svi se rado prisjetimo svojih. Jer najsrećniji trenuci djetinjstva ostaju u nama, zauvijek. Ali tu oko nas postoje djeca koja novogodišnje praznike neće provesti u svojim domovima. Mi vjerujemo da dobri ljudi zaista postoje. Dobar čovjek se ne rađa, već postaje. Tako su zaposleni IDEE riješili da i ove nove godine posjete djecu širom Crne Gore u svim dječjim bolnicama. Kada se pahulje nebom zalepršaju, a praznici ispune srca željama, tada planine postaju preniske, okeani plitki i naša snaga poraste kao lavina. Djecu pokreće mašta, maštu pokreće želja, a želje mališana su i drugi put pokrenule dobrotu ljudi, koji su zaista na sve mislili. Na Nikolu, Lejlu, Kseniju, Ivanu, Luku. Ako je neko uspio da upakuje uspomenu, onda je to IDEA. Spremili smo preko 1000 idealnih poklona i krenuli na put. Kao snijeg na vjetru, pokloni veju širom Crne Gore. Sve dječje bolnice spremno dočekuju više od 100 zaposlenih iz IDEE i njihove Djeda Mrazove. Svako dijete je jedan poklon. Praznik jeste poseban dan, ali za njih i jedan veliki san i bit će najdraža uspomena. Stvaramo prazničnu čaroliju. IDEA.